LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyi salihin wa nasiril mukhlisin almuttaqin. القائل في محكم تنزيله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الصادق الأمين الذي قال مرشدا لأمته وإن الرجل أو وإن العبد لا يتكلم بكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا. اللهم أغن فقراءنا. اللهم أغن فقراءنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم علم جاهلنا. اللهم علم جاهلنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا. اللهم قنا شر شرارنا. اللهم إنا نزرعك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعلهم من أصحاب اللهم اجعلهم من أصحاب الجنة. اللهم اجعلهم من أصحاب الجنة. اللهم اجعلهم من أصحاب اليمين. اللهم اجعلهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم الذين أوصونا بالدعاء اللهم أنت تعلم حوائجهم. اللهم اقض حوائجهم. اللهم أعطهم خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بكل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kongo di karama ko be hadisaaji din ko wonde almami wi amina bawo baajo kadi wi amina kono kon bo atto wi amina ko almami on darmaki idha amana al imamu fa aminu si almami on amini wi amina onon kadi wi amina. مالك أنكو بأن وقت التأويل بأن إذا أمن الإمام بمعنى إذا وصل إلى مكان التأمين سأل ما من هيوتي كوية آمين دون باي بيبي كسين بين دون حديث قلت لقونا علي إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين سأل ما إني ولا الضالين في آمين كونو أو حديث له إذا أمن الإمام كسي المامي آمين ناس هيوتي كوية آمين دون كسوبي آمين o wi fa o waddi fa on ko litta aqib fa e haala araba si ɗum ɗo waɗi ɓe ni fa haray ko holli
ko wonde ɗum ɗa waɗa tun ɗum ɗa waɗa si almami on si wi amina onon kadi wiye amina wona cheikh albani rahimahullah imo waɗi hujum molnaade noon e yimɓe ɓen fewno ɗo e atatoɓe almami on wigol amin almimi on tigi eto almami on yo eto o wiya kanko amina law yo yola dallin tun o wiya toon kadi amin hara o poɗali kadi amina makko ha o juutina fi wota yimɓe ɓen yanu e ko haala ɓe waɗu ko yamira ɗon ko kono bonnata julde fi on tigi attiki almami on wigol amina jaaka e bonnoji julde ɗin few kono noon ko ɗum ɗa ɓuri moƴƴude wabillahi tawfiq nan ala ɓeeɗo landi o en fokkitani 31 décembre en feƴƴi 24 on no yiyande 31 ɗum ko faɗɗi janngo ko honɗum hara e wasiiɗen sukaaɓe mbayiɗen anndi fayda sukaaɓe julɓe ɓen no wakkili wurnutugol ɗin jemmaaji ɗon e waɗugol ɗin feetooji e jiñalngol ɗi e waɗugol pankareeji e geddi e majji fayda ɓuri hay heeferɓe ɓen ɓuri hay chrétien ɓe ɓen on no wasiiɗen sukaaɓe ɓen saban ɓen sukaaɓe alaa ɗo alhamdulillah wonɓe ɗo ɓen sukaaɓe wonɓe ɗo ɓen fof na waɗoɓe 31 alhamdulillah yo allah ɗuɗɗinangen sukaaɓe watta 31 ɓen yo allah fanɗin waɗoɓe 31 ɓen yo allah holluɓe wonde ko ɓen waɗi ɗon kon ko yeddugol allah o wawaɓe accinde kadi kono are ko on no wasiyotoɗen wonande kala nan ɗo ngol konngol ɗo ko yo julɗo on anndu o haana weltaade fewndo heeferɓe weltoto feetoji maɓɓe ɗin ɓay ko yowndinde e diina nelaaɗo men sallah sallam maaki hadis selluɗo man tashabbaha bi gawmin fa huwa minhum mo nandintinnike e yimɓe haray ko kan ko e maɓɓe jeyda e anndi hadis anas on kadi kalaaɗo maaki almar'u ma'a man ahabba ñande darngal neɗɗo immintinne o bakide e ɓe o yiɗno ɓen fewndo ko wuuri welenoɓemo ɓen jaatigiɓe makko ɓen ɓe o ñembayno ɓen ɓe o ñentinayno ɓen ɓe o kafuno weloji e sunuuji ɓen ko kanko e ɓen immintinnote hasbe nokku gootu haɗa ɗum ɗon ko watta ngo andi Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki o yamira yellunɗo alyahudu ɓen o inni waffiru luha wahfu shawarib wa khalifu lyahuda o wi akkite bayɗe janndi noon ɗe mekon sunsungoji ɗin lunɗo ɗon alyahudu ɓen mo wino ko ɗatatta bi anna sanna man qablakum on jokkitay laawi attinoɓe on ɓen e diinaji jokkiton ɓe hadwal guddati bil gudda wono jeeni daga jokkondirta noon o wi hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu hayso ɓe naatoyi e ngayka yeendu o naatoya ɗon onon kadi qalu alyahudu wannasara qala faman o indi ɓe inni ene nelaaɗo ko faandiɗaa ɗo ɓe attinooɓe men ɓe wiiɗaa men jokkoyay laawi mum ko alyahudu annasara o inni sinaa ɓen ko hombo ko ɓen kan hara yo julɓe yo ɓe watta hila wondugol e ɓe wonaa julɓe ɓen no newna en fof leydi ndin Allah wi'a ko julɓe tun wurta ka hor leydi ɗo en waawi namdugol e business ji meeɗen mo ɓe en joggoniri haqqeeji kono noon ko lakum diinukum waliya diin jokke diina mon mbeɗen jokki diina amen ko ɓe jokku ciifu muɗum aɗa ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni ko haani ko landi landal ɗimmal toon tigi tawi arano simo immaade ɗon o habbiray ka o jooɗɗon so immo ka o immoday habbirango ka o daroto so habbirango ngon no cheikh albani addiri noon ka sifatu salatu nabi sallllahu alayhi wa sallam tako birato intigal wonde laaɗo waɗayno o habbira si o yaha wonde o yaha o hewta so habbira wonde o yahda e habbirango wani ka ruku e ɓanta ko ka ruku e ka sujudu e ɓanta ko ka sujudu kono kadi immagol ka tayya ɗo fowninaɗo waɗi yonno malikankoɓe kamɓe ɓe indi wo ko yontiki immo ha o daro so wiya allahu akbar mi ɗaɓitani ɓe dali mi yiyaali mi yiyanaali ɓe dali hay nokku so on tigi no faala o wiya allahu akbar noon o immo so faala o immoɗa e allahu akbar on so faala o immoɗo daro ha fewne sen allahu akbar alamru fi dalika sa'a pour nden ɗon ino yaaji probléme o ala ko ari seeɗa luutana hakkunde kamɓe karama koɓɓen ko townugol juɗɗen yalli o habbira towna juɗɗen ni non o immo ka o immo tawgani noon so habbira towna juɗɗen
enno fof on tigi waɗi o la basa bi sabna mi yaali hadis mo tindinore muɗum feeñi laaɓi poy wonde ko ɗum ɗo watte taw no mi yini noon haray al'amru fi isa inchallah o ɓen ɗo woɓɓe yahi ka salligagol woɓɓe nen salligo ko ɓe fewta furnange fefta qibla on si ɓe salligo ɓe fewta hirnange nanano na ñaama si tawi ɗum no mari aslu mi andana ɗum aslu salligi ka fewtoɗa o ko julde innaɓe on ti fewta qibla on kono salligi ka fewtoɗa o timmin tun salligi o kono noon mi yi'ali hay nokku Allah sallah sallam makani salligotoɗo yo fewtu qibla on so salligo o julɓe lo'inanoɓe wonnoɓe makka ɓen waynanaɗo feri ɓen no ɓe heɓali feere ferugol sabu gantoji imma ko wawaɓe joga ma hara koɓe sella en tout cas ɓe jogii ganto o heeferɓe ɓen ka gadatu badre ɓe